wakazi wa serikali ule na jinsi na pareo wakangari mahakama wapike pale nalo tasijabala hairi wangalizi watukufu wastahimilifu wangalizi watukufu mjukao habari za nyuma mili marshele wane suku wale wenu futsadu ikawa iwafikio greve ya heba taksimani hoji mlifu wa husukani wa masiwa mkabala wa mahame mboku yutekeli konga monawe ye mapicha yaho onsini mwaheza habari za nyuma milima ya mboku rara zambaviye macho wa huja mikani andaka anda yezijihundrao harumaye bavu harumaye seluli ya mahame na mboku wakati daunu wongo jekeli konga monawe ngarijihundrao haruma ziraru zala ya haruma wa mkabala wa mahame ujilia harumale jera la hemboko yani davanu beju la mseleza rishele watekele kumzijua usiku wa jana kaya usiku wa leo inu ongarishele wao ni greve pandamano ka hosu ta greve ninge washiao huja homlibo za vinyeti kao makati ya musanje kele konga mwanao haruma dunia kamili au haruma chesi wa shangazija baadhi ya hayo okwatina pare yode ya sababisha ukaya usiku wa leo inu mkabala wa haruma usukani wa masi wa hemasi wa yomararu wajihundu na greve kao makati kao dora la nayo huja shaijihundu yokaya wafarenge greve sha mahutajiyo ya hao bali na bali kajenda na mkini hao kaya wakaanza waniki wakatiba alaone sayo kaya kweli onumaha kabatsuliwa vinyeti sha minhum hema katiba kaudo ya rengesheha walole katiba kajeda na mkinishiha ijihundu kaya usukani wa masi wa harmai masi wa yomararu wajihundu ndofanya greve wakati nda unu wanga jihunda wa harmai mkabala wa hunu mbaku wahandikao do wahanyisa iziraru za mahame na mbaku yani da wabejula mseleza kabati ruhusa ya gari la uroha balka ile gari libalia umru mzima shaka gari libali ya transport ya wanadamu raha kabati gari kao likaza kopa yani likaza yimna kopa wa joni oboju gari junda waramba bojula mseleza na singara tsengele yao mbabi raraza hone sambabu wakazi warinishie warinike hawarinike mahutajifu kaudo eleone maudu kaudo wayatsahau yode maana ku habari za nyuma milima rara zambazi ye macho segelea ye mwanzisi jimla segelea ye mwanzisi jimla we samadu mbaba wakati Daudu wo rejei angalizi Sengele ya mwanzisi jimla waangaliza tu kufanya mdunga wa habari za juma milima mbako idola mwanzisi jimla ya waminishiwa mkabala wa he ambahame ni mbako ne mitsamuli wanasi mananyasi janvier kanza rejue ye mahutajiwe kaudo miatsahao ye leone maudu hasibabu do le suala linu mwanama janvier waangalizi warangalia ode mahutajiwe konganza wa yajua mwanama mistoi bese bwana yinu harma muda ulo mwinji ngasi juma uhabili yukana gartabi hao mazamana watu wese kama ukana masiwa wari parana ili doshawi karjata ndo ngozinji au ka tsani kemle ukaya ipare yaranzimi bambwani ujabahani imenye ngabo bandi za pare za mbajini ondaimo za menye ritsaha imazamana esindika ukana masiwa tsa imazamana wahe etsinu ukana na turamblea zinzia zinu ili magratu ajue avire vibe vinyeti wakati wa kubalio wakati wa hara yao wakati wa niko promesa prezo nuko zikaza fenshi ijale uze pareli za menyeha kabati shura la mitsamihudi ajambo akati
dakika ngapi mpaka zilera kwa jamaa habidu kanga ndo alibisa vile wenge SNDK waone sokana kanu jua vile tino katina pale kabla kusada dayo dokaya na mlifanyile mbavienzi ya mrambule bego mtuta mpaka Ligue vignette na nyundi le projet pare kazi jamkini wao SNDK bakanika kazi ngabo kanu jua hendela hazi babo kanu jua liba vignette no katina mzia hadisi yo dokavo mabavura hunura mzwani ra mwalira ngazija ngo haruma ndo disle greve leo nge la tourisme la transport wapia watabihao wasikura maparenzi nge usikwale hoye mazoferi pia au jimbi kwa hema babu abo rujundu kanari har magreve na huwa mundu karna usinga za mundu kambuye lewe kabane madairi yo yanu ya heranya ya he shofera faida hele gari katikati banu wa politiku ka suyenga fulani suyenga rais au suyenga jao shazinu droza kishoferi ni ranya simba adema sofera numbra mafanya yode mada ya himisabanu sha kadema banu kana ekaye mada ikawe mada yikawe longa miyatsahao ndika jamkinishi ha mwahundra response kwa leo ino toujours greve ngyo continue habani le loba akika greve ngyo continue selon ya he mazamana pelo la mazamana ngwaparao harma monano saizo pia wangu hadisi tukawa hai SNDK ngio national ina mahadisi afanshi hao ramzwani rangazija ramwali watanganya fikira fulani wakubaliana wale suala hilo ikawa ndio wakubaliana ukana gardo mudo fulani deli turengo wenge rais wa SNDK na portfolio shema serikali ya SNDK yofanya masiwa vinga sana amriza hao haina kinyume sonduo kao wangu wafikiana hema siwa kamili nziselizo mwangazi kamili kana skapveri armai marisiab maksada dio kaya katsina pare ngambene definyo ya rona ya kulipa vinye tijeno katsina pare katsada ya mru karja shanga za mru wala katsina kinyume bidini humetengezo namnekao ila mitsamiuni ujambanku shakututabiha wenda mame kututabiha polio kama shida abasazo tie paresha magari kapashinda yenda kadubili unda namna riramble ritebakafu mara ya watabihe umwendo jwe magari ya vile yenda kadubili ngwatitesa na block ya tijao ya ude madai unique yaliyo haruma egrevin shafika ya banu jao wala siasa bandu onjini wa hao warangalia ubanu ngwanisawe kaya au sikwa juzi mkana greve pandamwana ezi jaje leo tena mardima habile greve juzi matuka mapie dossier ditsina leo mardima ja mati ya greve yo ifuralani huja kanze fanyiwa wa ima hama hadisi yafanyiwa entre he SNDK na serikali wale tumeteni parce que walika promesse ni kwa kazi ya mkiniha alafu za mkiniha hiyo dimani ya leo wanatushidi super kubaliana ukana karna uliva vignette chaka sijafanywa maanzishi nese kwa sisi kwa mkana ka kubali silive vignette umwa haunu mwahaniri live vignette au kanga mgonja nziani hapa raburi sarili ukifaringi nziani ngaranzo istishahada yonesa ukana maudu fulina himisiwa na mdo kana liva vignette wenge waonesokana garanzo istishahada itusenyewa kubali msilive vignette kaja na tikamoroni tuonwa magari ho winji ya biraba la upo ya kule wakonikwa na kartasi ile jaje swafana kartasi wakawashirisha wenge wakawashirisha wakana namna wakana seresu weka ka mwanzo walipo mbalori sida kwa watu tabi kama ndio wa service des impôts modo hivi sha hali hiyo si wanroazi mazofera au na mesi wa komori sikadisho ranzao parce que
panu ikale uti jatsidai kitaka wo tipo mbangu sheo kitaka tipo mbangu sheo madama janvier tikanza none soka yabo wakati ngomfubi otishia mbabi za ndrini za vokali za hewa suka wa hewa selulu ya haya ho wenji wa hao ni sayokaya sister fanyaze vignette ho wenji wa hao ba mimi nzirongo wao mi taximani wa he regio hiyo mbabi tsena ho harmaze ndini ya hao ni sokaya sister fanyaze vignette ngartofanya hazi yabo wanduja wao nyinyi so sukani wa masi wanduja wao nganyi haruma hindinu wanduja wao sawa wa habilu kangwa dufanya hazi kasina namna parce que banu haina kugumani batwa maopoza bien sûr ndo wao ambilo kati msifanye vinye tira rekarele wana chaque tu amine ukasukana masiwa wa leo kutijwa jana selon jour rien sur harma yesenga ukasukana masiwa isiko ndo ngo vadzima hamadai madzima chauffeur katsuda ikati depart dia jua live droit ndo wao ambilo kati live vinye tira rekarele wana ndo jua ndi hali abo kakweli yangu kozwe mwanangu leo ngao mitsami hulinga wana pare ujua ambamna live vinye tunde ulivi abo kusuli koziza melomba nku awa shamru jua hajua ndi alivi sheka kweli nguhisi kwa kweli ngarma chama lona mdunga mzima yabo ngusombono ambakana mfanya hasa bien sûr yabo ma opposant ngujo sagiru kana mfanya hasa shayo wotu binadamu wotu mdungana abo ngutufanya kana shida rimisiye abo rimuwe shanga wakati ko ngujele wakabala harende naye wakati kwa bazima wake amani pasuka baha sababu sisi zamba wezo ngabo baadhi ya hema gari ya Zambwani wa baba pasanje botasi wa roha wa hema bisi ya Zambwani wandu jawa wetsenanga mtoko kwambiaje so onolo mbwanku yu hamanda ngabo ze hukuma ikao maudure kabazima wandu wao sujoro warenge okaesa katika sujorenga permis ya chauffeur ya sharia hamuda ya tutofanya hazi ebenge mbujo tamani ukana mtonda zuikume leo maudu ya jarima amanda zu 20 plus ya simu watu tulizofanya hazi evengei leonga sarma emadayanu ngartabi hao chamadu gardoka harma furaha harma raha abungu hamadu maudu jujilaumu parce que maudu gardojo muzuri billahi maudu kabisa wewe parce que kawana bwana utamani uende kinyume inge wangalizwa tukufu ni mdunga wema picha ya habari za nyuma milima mboko rishia upanda mwana emelezwa he secretary general wa he ale bavu mana masolo ambale gari lichiroma la loni yabona sio ile gari pale kwa moto mzuri kama banu ya inzale gari no mana masolo ushanga wemleha ku kamera bosonga wemleha ku janzaro ne sembaye mahutajio ya haho kawo lona yobadu ranzibo tasika do lovanu afasiri akahindiniswa maraba meji mama journalist kaya uni kwa sana muhimu hakuwa kuyu amadi namna wananyasa waromo gasijani rwale mbatini rwale mahame rwale mbankuru rwale domba pia ojumbifu hatu rehabili grevu razote kwa juzi afikirika juzi okumana kanuo wafanyisha geste ya grevu yinu alors que mesika wanruene wanayo awakofikirila mafiki aukaya grevu sisi ngarada hiyo mahutaji okaya manati yashida ule babanu wavira relewa ukaya vigneti ila apare kwezi serikali hatu mkerati aukarielewa ukaya vigneti ila getolewa upare na pare yabokara mangasi na pare abwe magari ya vuku yo haki za vigneti zitolwa imapesa ya tolwa na udukela pare ribira o ilemewa ijo saljo hema pesa alapura do tuja mahamiji odefaba yabo mahamiji kadiri ya wazabanu katina pare komore alors que serikali hatu zo kwa ziono shawo jo punye macho wamba ukaya na mliwe vigneti na sire liba alors que mapesa za vigneti zo katuna mrada hayo asiko mradi wa vigneti ya pare normalement katila vime pare jo puha e mapesa za vigneti na za impo ajari panyile pare alafu watu sakiri wanasema hizo waendelea yao watu sisi mazotari leo hili rengeni sakivyo kaya ngarjuzi magara hatu nsi ya serikali sana magari hatu si maraia Nbrunda faenda sibarua hule bagara jako pareni jarjuka katsina pare yabo ye wajibu dokaya katsuma na serikali wala katsida rau shay wajibu dokaya wahundezia taratibu hata warifanyile zenzia zinu ba ngarambua kakumori na simpit komori unumra watana arumebushini alafu ke jakiri mimi nsuku balarme ya kilukaya komori shinde bazama wa serikali ke jawashinda cha ngono lemevu abori johanzo lemevu wa urensi parce que zinu pia rifanyao madelu waonao arumaye kamera unusikitifu na matukivu irema we komori
tuneba kula hemba kubahi wala tuneba kula hemba sami hulibahi wala tuneba kula hemba chini bahi ebenge mwana journalist sina sisi sahaba sijoma sidevie miano shademeleze hangu na kaza nujibu. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Rushia yamelezo panda mwana nyasi solo mwana nyasi solo wakati da unuwanga rjunda war malibedula mseleza hamu yanu wala harma wal jara la hempo kuni amahame wanda bo muyano juru kadhari akhirisheni mbabi mwangalizwa tukufu mwa konjar mwe mnudo wakati da unuwo kumwambia nukaya toujours ye greve ngendele yao harma wal jara la hamahame mpokuyu mjekeli komishia yemelezo ya secrétaire général wa he mkabala wa he seluli ya mpokuyu mshia shoferi mzima ya emisai ya mahutajifu ya hahe mahoza ya hahe ingo wakati da unuwonga renda ono renga mbavi yelin renga mbavi yelin chato kwanza habari za nyuma milima ya mpokuyu remoneseni mbavi ezijihundraho haruma lejera la he mpokuju keliko pia ho winji wa hatu rujua kabwa habili wa greve yejo kwanza ya jaruma ibavu ya mnumamili ya bavu ya mpokuyu kati mjeni wakati da unuwongu juo ezijirio haruma ibavu enge yabona rishukurie Mwenyezi Mungu hokaya emasuliano yanu ya jayari yari wongozo rongozinji au ya jayari nike onrongozinji hokaya we ulomba jini we ulo mahame we ulo dimani we ulo washidi shaho mjoha honkuyu abasango amini yokaya kweli ngojuo heli ujoka unjia harimo mkabala wa mahame ona mbwakuyu hokaya wakati da unuwoye magari katu circule njema balka dawene shoferi oba shakutina droit ya ubali ya tribula wandu hokaya toujours abode lahazi wajoka ngari fanyao si mataximan enge hata pakada yabo mkaribu wazima danyi mwana nyanyini sto hamarabda mistwai hamrabda biyo amadi haruma je paza sauti nana mzingara mapicha ndaye waye leo garjohona na wakati wasa tena ahasantum wa ila olika.